Beč kao centar moći nekadašnjeg carstva, kao centar kulture, umetnosti i nauke, vekovima svojim sjajem zrači i privlači, pruža, ali i uzima. Uticaj jedne od najstarijih metropola Evrope na srpsku kulturu i društvo je neosporno veliki, na momente odlučujući, gotovo sudbinski, u jednom istorijskom trenutku spasonosni, a već u narednom pogubni. Kada isključimo istorijski kontekst, možemo fokus staviti na pojedinca ili mikrogrupaciju i pokušati da sagledamo, donekle razumemo sličnosti i razlike, prožimanja i mimoilaženja na marginama društva, na čijim krajevima ili na mestima susreta nastaje neka nova umetnost. Proživljavajući i promišljajući proživljeno, neka nova generacija mladih stvaralaca inicira i razvija tu novu umetnost. Ova izložba posvećena je njima, a predstavlja troje umetnika mlađe generacije rođenih u Knjaževcu, obrazovanih u Srbiji, školovanih u Beču, Žarka Aleksića, Željko Aleksić i Jelenu Micić. Umetnika koji svojim angažovanim pristupom prema aktuelnim društvenim temama i kritikom društva, prepoznatljivim i veoma osobenim poetikama, skreću pažnju umetničke kritike i potpuno zasluženo utvrđuju svoje pozicije na aktuelnoj, slobodno možemo reći, evropskoj umetničkoj sceni. Moje ime je Žarko Aleksić. Ja sam umetnik. Studirao sam filozofiju na Departmanu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde sam se zainteresovao za teme iz domena filozofije duha. 2013. godine upisujem Likovnu akademiju u Beču na Departmanu za umetnost i fotografiju, video i video instalacije. Moje ime je Željka Aleksić i ja sam student na Likovnoj akademiji u Beču u klasi kontekstualnog slikarstva sa mentorom Ashley Hans-Scheil. Moje ime je Jelena Micić, dolazim iz Knjaževca i trenutno se nalazim u Beču gde živim i radim. Studirala sam na Akademiji likovnih umetnosti kod profesora Haima Toberniga i diplomirala prošle godine, novembra meseca. Poigravajući se sa elementima našeg nasleđa, društvenim normama, uvreženim mišljenjima, stereotipima, predrasudama, aludirajući na značaj uticaja Bečke škole generalno na naše obrazovanje, vaspitanje i kulturu, a naročito razvoj nauke i umetnosti, sa druge strane, poigravajući se sa pričom o zlatnom životu u nekom boljem svetu, gostujućim radnicima, gastarbajterima, velikom društvenom grupom u konstantnoj potrazi za boljim životom i izvesnijom budućnošću, koncipirana je izložba Bečka škola Istureno odeljenje. Do inspiracije za ovaj rad došao sam čitajući knjigu Danijela Sinanija koja se zove Priviđenja i sablasti u Srbiji, koja tematizuju prisustvo i odsustvo različitih entiteta. U video radu Memorija kuće bavim se pitanjem sećanja i načinom na koji mi konstruišemo sećanja mesta na kojima smo živeli, prisustvom i odsustvom, bivanjem stranca ovde i tamo. Za sam rad koristio sam mnemonističku tehniku pamćenja i probao sam da kroz rad predstavim mentalni proces tog prisećanja. Na postavci možete vidjeti dve grupe radova, seriju slika iz 2016. godine pod nazivom Putzmalerei. Ta reč inače ne postoji u nemačkom jeziku, Putzmalerei, to je moja invencija da bih objasnila sam proces nastanka slika. Sama reč nastala je od dve reči putzen, što znači čistiti, i malerei, koja znači slikanje i krečenje. Znači, to je jedna ista akcija i isti pokret tokom slikanja četkicom i čišćenja krpom. Druga serija radova, odnosno kako ljudi voli da ih nazovu neon radnička odela, je serija akrilnih slika i svaka od tih slika se sastoji iz trupa i dve noge, tako da postoji neka vrsta, da kažemo, telesnog momenta, odnosno reprezentacije tela radnika, odnosno radničke uniforme. Sva ova pitanja, prihvaćene uloge,
nametnute pozicije, stremljenja i težnje, daleki ciljevi i neostvarene želje, čine deo istraživanja naših umetnika na privremenom radu i školovanju u Beču, koji sagledavajući realnost iz pozicije stranca, građana drugog reda, potencijalnog korisnika socijalnog programa i konačno povratnika, bave ulogom i pozicijom gastarbajtera. Njihova pozicija je dvojaka. Oni su posmatrači, ali i akteri. Ja sam sebe predstavila instalacijom rukavica, kosom i kolačićima. Ovaj rad je metafora na otečene ruke, obzirom da se moja umetnička praksa bavi isključivo mojim ličnim životnim proživljenim iskustvom. Izložba Bečka škola istureno odeljenje akademskih slikara bečkih đaka poreklom iz Knjaževca realizuje se za budućnost, zavičaj i istoriju od kraja novembra 2021. godine do sredine januara 2022. godine u Galeriji Zavičajnog muzeja Knjaževac.